Dakle, Đukiću je u sudskom postupku utvrđeno da je kriv i odmjerena kazna. Utvrđeno da je on izvršio ratni zločin na Kapiji. I neprihvatljivo je zdravome razumu, bez obzira na to kakva je odluka Ustavnog suda i kakva bude suda, da ga se pusti na slobodu. Jer došlo je, i sami ste svjedoci, do velikog uznemiravanja javnosti zbog samo pomisli da bi ga se moglo pustiti, i drugo, pokazalo se u ranijim slučajevima da postoji opasnost od bjegstva jer ovi su drugi pobjegli. Ja postavljam pitanje, ko će u sudskoj vlasti odgovarati za ovaj zdravom razumu neshvatljiv potez i sve ovo što se dogodilo, od prvostepene presude na ovamo. Ko će snositi tu odgovornost? Neko mora odgovarati za ovu situaciju. Ja sam lično uvjeren da oni imaju dovoljno razloga da ga ne puste na slobodu. Da moraju smisliti način da ga zadrže u pritvoru, a kako bi bio dostupan u narednom postupku koji slijedi. I to je ono najgore, da neko kaže po zakonu je, a žrtve pod zemljom, a zlogubica na slobodi. To je ono neshvatljivo zdravom razumu. Mislim da sud mora imati širinu kod primjene zakona u ovakvim situacijama. Mora imati širinu, a ne praviti odluke koji dovode do potpuno neshvatljivih situacija kakva je ova u kojoj smo se svi zajedno našli. Mi nećemo pustiti taj slučaj na miru. Mi nemamo to pravo. Dovodimo se u opasnost da na neki način ratni zločini budu legalizovani. To je opasan presedan. Svaki sud mora i o tome da misli šta će prouzrokovati u budućnosti. To je vrlo opasan presedan. I ja se nadam da su i na Vrhovnom sudu i u sudu tog opasnog presedana duboko svjesni. Mi ćemo zajedno, svi zajedno građani, odazvati se revoltovom pozivu i biti večeras u 9 sati, prije 9 sati, da zapalimo svijeću, da ljudi vide da se ne slažemo s ovom nevjerovatnom civilizacijskom velikom nepravdom i civilizacijskom sramotom. Treba pojasniti da Novak Đukić nije oslobođen. Usvojena je žalba njegove odbrane da se razmatra o njegovoj visini njegove kazne. Dakle, problem je samo u podatku njegovog puštanja na slobodu. To može biti vrlo opasno jer znamo propusnost naših granica, znamo i udaljenost njega od Srbije, dakle njemu treba sat i po da ga više nema u Bosni i Hercegovini i gubimo se svaki trag što je za očekivati ukoliko bude pušten na slobodu. Dakle, mi se ne možemo s tim pomiriti da neko ko je osuđen za počinjeni ratni zločin bude pušten makar i na 1 minutu na slobodu. Da ne kažem da je kompletan postupak, dakle, je farsa, postupak suđenja, presuda koja je smiješno i bezobrazno malo bila za njega, 25 godina za 71 žrtvu, da se ta farsa, dakle, nastavlja i usvajanjem ove žalbe i da se sve, da kažemo, vraća na početak od oživljavanja naših rana, tuzlanskih rana, dakle, ne samo roditelja, kakva je tuzlanska rana, a trebalo bi biti nacionalna rana, dakle, nacionalno pitanje, baš kao i Srebrenica, i Markale, i Mostar, i sve ostale bosansko-hercegovačke rane. Dakle, šta dalje uraditi, protest će biti, mi ćemo svi izaći, pozivam građane, naravno, da dođu u što većem broju. Ne možemo se pomiriti sa takvim odlukama, očekujemo da, evo, će biti zdravog razuma i u sudu, da mu ne dozvole da izađe, da ga zadrže u pritvoru, da se razmotri ta kazna, da li ona 25 ili 20, sad je manje bitno. Govorimo danas o Kapiji, danas je Dino rekao, pomenuo i Markal i sve ostala stratišta u Bosni i Hercegovini, svima će se desiti isto. Znači, prvo šok, bo nevjerica, otvaraju se stare rane, što je evidentno. I onako smo jedva prihvatili tu nekakvu minimalnu kaznu. To je bizarna kazna, da je kažnjen s tim godinama za ubijstvo jednog ili za ranjavanje jednog djeteta možda bi bila adekvatna. Ali evo i to smo prihvatili jer je bio kriv. Znači dokazana je krivica i neko je za to odgovarao. Ukoliko on dođe na slobodu,
ogromna je vjerovatnoća da će postati nedostupan znači, svim pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. To mi ne možemo prihvatiti. Jednostavno nema razloga, zato mi smo i tokom suđenja, kad je predat zahtjev da se on sa slobode brani, insistirali, sud je tada uvažio, imao dovoljno razumijevanja, hladno su razmislili, tako da smo i sad mišljenja da bi sud trebao da stavi činjenice i njegov zahtjev na dvije odvojene vage, da vidi da su već neki prebjegli iz Bosne i Hercegovine i na kraju ostaje uvijek ono, ako on postane nedostupan, ako ga više nikad naše sudstvo ne bude moglo osuditi, ko će za to odgovarati? Ko će nama odgovarati? A nekad će neko morati odgovarati svim žrtvama rata. Mi danas govorimo striktno o Tuzlanskoj kapiji. U ovom momentu to se dešava na čitavom području Bosne i Hercegovine, dešavat će se. U ovom momentu je eventualnim oslobađanjem Novaka Đukića bit će i sve žrtve kapije izdate od strane države i državnih institucija i svega ostalog, pravosuđa. I onda nemamo više kome vjerovati u ovoj državi. Onda će u tom momentu u ovoj državi žrtva biti kriva što je žrtva, a zločin će biti nagrađen.